Idemo sad riješiti ovaj drugi zadatak. Ovdje imamo dva svojstva, muškarac velikih očiju i slobodne resice, heterozigot, oženio je ženu malih očiju i sraštene resice. Znači radi se o dihibridnom križanju. Radi jednostavnosti uvijek je dobro ispisati si koja svojstva imamo i koje ćemo oznake imati i voditi računa o veličini slova. Znači mi ovdje imamo muškarca velikih očiju koji je heterozigot, znači ovakav je, i ima slobodnu ušnu resicu, isto je heterozigot, znači ovakav je. Oženio je ženu malih očiju, to je recesivno svojstvo, znači moraju oba biti mala 2v, i sraštene resice moraju biti oba dva mala s. Sad ono što ćemo prvo ovdje ispisati, ispisat ćemo gamete. Kako se kod ovog rade gamete? Svako slovo spajamo sa svakim. Ovo s ovim. I vidite sad koliko je ovdje bitno da vodite računa o veličini slova, jer ako ne budete o tome vodili računa, pogubit ćete se. Ovdje je jednostavno ispisati gamete zato što ova stvara samo jednu vrstu gameta. I sad ćemo u F1 generaciji samo spojiti svakoga sa svakim. Ovo s ovim, ovo s ovim, ovo s ovim i ovo s ovim. I sad da vidimo šta smo dobili. Ovo nam je osoba velikih očiju i slobodne resice, velikih očiju sraštene resice, malih očiju slobodne resice i malih očiju sraštene resice. Znači to su potomci, to su djeca ovog para. Mi ovdje sad ne znamo zapravo da li su oni sinovi ili kćeri i to za ovaj zadatak nije ni bitno, zato što je bitno samo da pratimo nasljeđivanje dva svojstva. Ovo nije spolno vezano svojstvo.